Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang menikah panjenengan sami saking makapan panjenengan kerantun misteri Jawa-puripun Masdar Ninggo kalih Mbak Supati. Sholawat salam kita berbuat macam sembilan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, monggo kita awali acara yang menikah kali osana kitab. Mugi-mugi acara menikah mengadori dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah Kisah Qur'an Mabus Naik 1990 alamat bisa kali ombo calon istri Mbak Supati putrane Pak Yakub kelahiran Bojonegoro 26 September 99 alamat di Desa Kaliombo kelahiran Pak Yakub kelahiran Bojonegoro 30 November 1950 alamatnya di Desa Kaliombo. Mas kawin harta dan 100.000 rupiah. Nih, belum disiapin Mas kawin apa sih Keri kamar. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Makluman dua pasrah bahan wakil tinggalin nikahaken anak kula Supati di kantor yang jalur ingkang asma dan minta kanthi mas kawin harta yang 100.000 rupiah. Kami panggil. Dan itu yang bahasa apa? Indonesia. Coba sarap lho Min. Ora ndunung bature kok. Kecil kok. Saya terima. Kemarin terapi. Ya. Saudara dan saudara yang mengatakan uang 500.000 rupiah saya tunai. Saya terima. Raup sih. Kasih sekalian kita doakan para pengantin. Mugi-mugi acara tersebut berjalan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng mas istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أخي من توفيق دسين أزوج على ما أمر الله به إمساك بالمعروف أو تصريف بإحسان. Saudara Darwin Taufik Dasim, hari ini hari Ahad 29 November 2020. Saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Supatmi binti Yakub dengan wali ayah yang telah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Supatmi binti Yakub dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmah wa rahmatan wa barakatuh bainana wa baina ahlina wa awladina wa ajma'in wassalna bil arsi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Pegang 10